Namhla lilanga elihle, ilanga commemorate International Women's Day. Sikhumbula ukuthi omama ngabantu abaqhakathekileyo, omama abasilethela impilo, abasikhulisela abantwana, abasifundisela abantwana, abasigcinela ubaba, abasigcinela ilizwe, abasigcinela imizi yethu lakonke esilakho. So namhlanje sithi asikhumbuleni ukuthi omama baqhakathekile, sibasize, sibaphakamise, sibasekele ngezindlela zonke esizikwanisayo, ikakhulu obaba singabatshayi, singabahlukuluzi, ngoba nxa sitshaya umama, sihlukuluza umama, kutshengisela ukuthi sesitshayile abantwana, sesihlukuluze isizwe sonke. So sisacommemorate i-Women's Day, sithi omama masiba empowereni ngamandla ukuthi kube le mali. Nxa belemali omama bayakwanisa ukuhamba esibhedlela, bayakwanisa ukufundisa abantwana, bayakwanisa ukuthenga ukudla okuyakha imizimba, bayakwanisa njalo ukugcina izimuli zigudumala, zisidla, zilala kuhle, labo kube lokuthula emakhaya ethu. So namhlanje sithi omama lapho sikhona sonke masizizweni siphakamile, masizizweni ukuthi silomlando omkhulu, singazikhangeleli phansi. Njalo ngiyakhuthaza obaba ukuthi singatshayi omama. Ukuhlukuluza umama yikuhlukuluza isizwe sonke, yikuhlukuluza imuli yonke, yikuhlukuluza abantwana. Yikho asincedeni omama bebe lamandla okwenza izimali. Siyakwazi ukuthi umama engaba lemali, imali yakhe yonke iphelele emulini. So masibasizeni lapho sisajabulela ilanga leli, omama bonke umhlaba wonke siyaphakama, njalo sibavikele omama kumkhuhlane we-HIV lama-STI lezinto zonke ezilimaza impilakahle yabomama. Siyajabulela ilanga lethu, omama siphakameni, sibe ngomama, siyakhe isizwe sethu. Ngiyabonga.